braće, Detroitčani, ja sam tako kažem. Čast mi je što sam večera sa vama, što vas vidimo u ovolikom broju, što znači da Bosanaca i Hercegovaca ima svugdje. Evo već sam 3 dana tu, imao sam priliku da upoznam dosta ljudi, sjajnih gospodina, ako tako mogu reći. Jedni su ovdje, drugi su gore. Koristim ovu priliku da ih pozdravim, kao što i sve vas. Svi znate što smo ovdje, došli smo da se zabavimo, ali i da na neki način dobijemo nove pjevače. Kako ljudi u Bosni i Hercegovini žele da pjevaju, tako žele i u Americi. Žele postati zvijezde, žele snimiti CD i onako zavoljati vas ovdje. Večeras imamo takmičarsku noć, ali imamo i ovu revijalnu, što znači da će, osim ljudi koji će večeras boriti se za neki svoj uspjeh, biti ljudi koji će pjevati za vašu dušu. Neki od njih su i u žiriju. Ladies and gentlemen, dame i gospodo, Almir Ajanović, Tempo produkcija. Ja sam namjerno preskočio ovu djevojku, tačnije, gospođu. Nek sačeka još malo. Gospodin kojeg itekako dobro znate, koji vas zavolja često, koji je onako velika američka zvijezda. Uskoro će postati onako, zapravo ti si postao prvo američka, pa ćeš onda bosanska, što znači da si ti i veća zvijezda nego vi u Bosni. Isko Jakpović. Treći član žirija je trebala biti moja rodica po prezimenu. Adelisa Hođić, ali zbog problema, jer u Frankfurtu, vjerovali ili ne, štrajkuju, pa nije mogla doći. Tako da, dakle, ne štrajkuju samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Njemačkoj. Tako da, svi letovi iz Frankfurta su odgođeni, Adelisa večeras nije sa nama, no bit će već na sljedećem koncertu. Sad mi je čast pozdraviti častvog člana žirija, to je moja supruga, koja se onako tu našla u New Yorku. Molim vas veliko aplauz za mene. Neću mnogo pričati, samo ću iskoristiti ovu priliku da prije svega pozdravim sponzore. Almir će da pročita ko su sponzori, jer ja ne znam ovaj američki vaš. Tako da Almir malo bolje to zna, pa će on da pročita. No prije toga da kažem nekoliko riječi kada je u pitanju ovaj takmičarski dio. Večeras imamo 5 takmičara. Oni će pjevati po 2 pjesme. Osim ocjena koje će da žiri, i vi uveliko imate priliku da odlučujete koji od ovih 5 učesnika ide u finale. Dakle, njih 3, je li tako, idu u finale. Dakle, vi svojim glasovima ove kutije možete da date svoj glas za nekog od njih, tako da, dakle, ne odlučuje samo žiri, nego i vi. Neću previše pričati jer nekako sam se već umorio i volio bih da već počnemo sa pjesmom, a vi ste tu zbog pjesme. Prvi takmičar je Sadil Bašić. Gdje nam je ovaj Sadil? Sadile, Sadile. Evo Sadila! Samo da vidim, malo imam neki problema sa mikrofonom, ovo će biti, ovo moj. Jedan, dva, tri, četiri, evo ga. Ovo je tvoj mikrofon, prije svega da ti pružim ruku, čestitam na hrabrosti, ti si prvi koji probija led, onako najteže kažu u prvom, žiri vi ste spremni, jel tako? Ali eto, ja bih da iskoristio ovu pritešku šušti. Evo ne šušti. Iskoristio ovu priliku da porazgovaram sa gospodinom. Znate, kad čovjek izađe na scenu i onako treba da pjeva, nije to lako. Tu je supruga ili djevojka, koja je? Supruga i sin. Da, još gori. Treba se čovjek onako opustiti, biti što bolji. Zbog čega se odlučio da se prijaviš na ovu audiciju, tako reći? Pa iz više razloga. Jedan od njih je supruga. Zasigurno. Supruga i moj sin. Molim veliki aplauz za suprugu i sina. Hvala. Inače se baviš pjevanjem, ne baviš? Pjevaš onako pod dušem ili? Pa YouTube. I tada, a i ovako. Sve na vrijeme.
bavim se muzikom povodom. Evo neću pitati šta kaže supruga, ja ću nam reći da si ti bolji od, ne znam, Halda Bešlić, ali evo, šta kažu oni koji te slušaju, komšije, kolege u firmi, znaš li pjevati ili ne znaš? Pa oni kažu da je okej, da može da prođe, pa u svakom slučaju večeras je tu i publika, naravno da mogu da ocijene i da kažu svoje mišljenje o tome. Upravo tako. Neću više dužiti da vidimo šta kaže publika i šta kaže na žiri. Molim žiri za prvu maticu i možemo krenuti sa ovom raspjevanom noći, ne? Jarkavan u životu, pijanac nisam bio, a opila me tvoja ljepota. Opila da sam pio, ma opila me tvoja ljepota. Opila da sam pio, nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, kako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, kako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Ovo je do tebe bilo, sad da znaš. Mikrofon je tvoj, pružite ruku. Isto pitanje kao i za kolegu, zbog čega si odlučio da se prijaviš na audiciju? Da se zabavim. Odlično. Nije mi namjera da pobijedim, nego moja gospođa je sa mnom, moja prijateljica i ovdje sam prije svega da se zabavim. Da imam fun. A hoću pobijediti, neću. Nije ni bitno, bitno je da je tu gospođa, da je tu prijateljica i to je to. Ako je tako, idemo sa pjesmom. Kako se piše ljubav, ali kao jedna riječ, ili su to uvijek, barem dvije najmanje, koji se od uvijek sastaju, oni još uvijek rastaju, ofičio se, i sad je super već. Na leđima da ponese, oskućuju se, oni nek od mene, neka spavaju, sebe probere. Like to be his friend. Evo, gdje ti je mikrofon? Evo ga. Gospodine Elovac, ja moram pa početi reći da ste se onako poprilično dobro sredili. Izgledate fantastično, u pitanju je HM ili neka nova. Koliko smo ovih prodavnice zaklamirali večeras? Žena. Žena, jel? I ja sam sad u toj kombinaciji. I ja oženjen prije nedavno, koji ti, tako? Pa ja ću skoro po 5 mjeseci, evo. 7. Pa ti si već veliki. Iskustvo je na tvojoj strani. Itekako. Sad mi reci, otkud ideja za pjevanje? Volim da pjevam. Voliš da Kada pjevaš? s neka takmičenja dođe, malo se takmiči. Ima ovdje stručnih žiri koji će pokazati svoje ocjene. A sve u svemu volim da pjevam.
Ja dok sam družio se sa ljudima koji su odlučili da pjevaju kroz svoj televizijski posao, vidio sam da nima loše nije biti pjevač. Gdje god dođeš, častite, daju ti lovu, pjevaš, priđeš, kažu da ti nešto kažem, pa te ovako zakače. Kažem ja, pa kad mogu, oni mogu i ja. Evo, upravo Almir nagovaram da snimim neku pjesmu kako bi mogla već sljedeće godine doći ovdje i pjevati vama, ali eto, Almir je nekako skeptik po tom pitanju. Pa sam ja, evo, otpjevao da on vidi da ja znam pjevati. Polako, sve u svoje vrijeme. Sve u svoje vrijeme, na ovo misli, vjerujte. Nije problem u vremenu, nego u parama. Nećete mnogo zadržavati, možeš početi sa pjesmom. Idemo. Moj jedini greh je ljubav, nedostaješ mi toliko da boli, zašto da živi za tebe srca, senka iz prošlosti što uzalud te boli. Moj jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana, zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam kad znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna prođe, neko si, meni slatko grožđe, meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna prođe, neko si, meni slatko grožđe, meni noć nikada prođe.